Povremeni ovaj drugi klip, pričekajte samo da nanesem kameru. Već sam rekao da je ovo moj drugi klip i danas ću vi što otprilike jedan normalni auto na daljinski može raditi da vas krši ploščicama. Dakle, pali smo ga brum brum i sad logično može voziti. Ste tu ljudi vidjeli kak je okret napravi, čak i da je skroz. I sad ja dao ovu kudu. Zapravo. Da ne spadnem. I vidjeli ste i sami ovaj auto možda se zaokrene na mjestu i do neki kineski pogled ova slova. Ko će to da pročita? I dakle, to je bilo to od mog klipa. I dakle, ništa. Ćao!